turabaramukije mwese aho muri muherereye mu duce dutandukanye tw'isi. Nanone tubaha ikaze kudukurikirana aya masaha hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, aho nanone twifuje kubamenyesha amakuru y'iwacu uko bwakeye, aya masaha aho bigeze bimeze gute, ndetse turaza kubagezaho birase cyangwa ibyaranze iki cyumweru byari byifashe gute. Kuko mubibona turi kumwe na porte parole cyangwa se umuvugizi wa gisirikare cya Minembwe twirwaneho, ari we Rugabo. Muramumenyereye hano kuri channel yacu. Nkuko twabibabwiye, ubwo tuza dushaka gukora ku makuru ya security, nta wundi twayabaza usibye bo ko aba ari bo twita twebwe nk'abanyamakuru, nibo source fiable baduha amakuru nyayo ajanye na security cyangwa umutekano. Rero nkuko mubona ari hano imbere yacu, muraho neza? Muraho neza. Mwabyutse gute Afande? Turabyutse, turakinguye muri Minembwe n'amahoro. Akarere kameze gute? Reka tubanze dusoza abantu bose hirya no hino abashobora kuza kudukurikira, mukomeze mukurikira ikinyamakuru cyacu cyo mu Minembwe, aho mwoba muri hose, aho bari ino Minembwe Rugabo bonyine baragikurikira, bari mu bihugu by'ibituranyi bashobora kutwumva ino mvugo yacu, cyane cyane Burundi, u Rwanda, batuye muri Uganda, muri Kenya, hafi aho hose haracyari abantu bacu badukurikira, abari hirya no hino igota amasimbi niko babivuga, Buraya, Australia, Amerika, Canada n'ibindi bihugu byose bituyemo abantu bacu, mwese turabasuhuje. Icyo twashaka kugira ngo tubabwire, tubamenyeshe ko uyu munsi w'itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu 2026 tubyutse neza, tubyutse nta masasu, gusa mu gihe cya saa 9, simbizi ko nawe wabashije kubyumva, gihe cya saa 9 z'ijoro nico gihe nanone umwanzi uri za gakenke yakomeje gusheringa ku ngabo zacu, ariko ntiyavuye mu birindiro byiwe. Amasasu yavuzeho agaceceka, akavugaho agaceceka, ariko nta mirwano yeruye yabaye muri iki gitondo cyangwa muri uyu munsi. Nanone ku munsi w'ejo ku itariki 15 nta ntambara nanone yeruye yabaye, hakomeje abaho sharingi nanone izo zihoraho, kugira ngo tubwire abantu ko akenshi byo tudakunda kubivuga, yuko ntabwo titwabivuga ngo tubishobore, biba ku munsi ku munsi ku munsi, ariko iyo barimo barasira mu birindiro byabo, turi mu birindiro byacu, akenshi byo ntabwo tuzita ko ari intambara. Umunsi w'ejo babyose nabwo baguma birasisha, ariko nanone nta rugamba nanone rweruye rwabaye. Gusa icyakomeje kiranga akarere ka Minembwe ni drone nyinshi zakomeje zinyura mu kirere cya Minembwe, zakomeje zizunguruka. Ubungubu nibyo bakoresha cyane, ntituzi ngo bareba ahantu ahari movement y'abaturage, ahari movement aho bakeka hashobora kuba ari defense zacu, kugira ngo nanone zize kugabwaho ibitero n'izindi drone zitandukanye. Ibyo nibyo byabaye bigejeje mu masaha yuko wari umunsi w'isoko, abaturage bari mu isoko. Tumenyesha n'abaturage yuko cyangwa abantu bose badukurikira yuko kuwa gatanu ni umunsi w'isoko, ariko ni isoko itakibamwe ikintu na kimwe, kuko tugize igihe tubivuga, biteye isoni bigatera n'agahinda iyo ubona amahanga acecetse, yumva yuko abaturage bashobora kuba bamara amezi arenga 6 bari mu kaga kangana kaka. Ibi bivugwa igitondo, bivugwa umugoroba, kugira ngo abaturage batabarwe, haboneke assistance yabo. Imiti ntayo, ibyo kurya ntabyo, ibintu byose bya base bikenerwa ku munsi ntabihari, imyunyu ntayo, amasabune ntayo, inzira zibakura aho zishobora kuja kwivuza ntazo, abamama bahe babyara none nta sabune bafite, nta vaccine bafite, nta huzu z'abana, abana b'impinja bahe bavuka, nta vaccine zibarinda indwara z'igihe cyo gukurikira imikurire yabo ntabyo, ibyo kurya byabo biri nutritive kugira ngo bigerageze gufasha abana mu gukura ntabyo. Ibyo byose amahanga arabibona akicecekera, ibintu biteye agahinda. Ku munsi w'ejo rero, umunsi w'isoko, bigejeje mu masaha 11 nibwo nanone ya drone yakomeje izunguruka, yabashije kurasa ubutayu. Katubwira abantu yuko ubutayu, abashobora kutabyumva mu mvugo, ntabwo ari desert duhaye tuvuga, ko turavuga ubutayu nk'inzu yo gusengerwamo, inzu yiherereye itari mu mihana, iri mu ishamba, ku muntu ushaka kuja kwegerana n'Imana ye akaje kuyibwira ibibazo bye, ahantu mu musozi bita Gitavi, ugizemo imyaka myinshi, uba mu inzu abantu bagenda bakaja gusengeramo bagahura n'Imana. Urebe nawe, iyo tubwira abantu twabwira ko inka ziraswa,
intama, ihene, inkoko, ipusi zikaraswa, abantu, ibitaro, amazu, amashuri, imirima igatemarwa iyindi igaterwamo amabombe. Bagejejeho n'amashengero iyo yarashwe ntitwabona umubare wayo. Bagejejeho bakurikirana inzu iri mu ishambiriya bakayitera bombe kubera kuko batekereza sinzi ibyo batekereza muri bo, ariko tumenyesha abantu ibirimo bibera muri Minembwe. Iyo niyo yabashije gusubira kuraswa na ejo ku munsi ku mugoroba. Ko ndabivuga nsa n'usubira inyuma ku itariki 14 natangiye none 16 ku munsi w'ejo 15 tariki 14 n'itariki 13 nibwo hari ibitero bisesuye zatangiye ku itariki 13 za Karingi, Bidegu, Karongi. Intambara irakomeza kugeza yaje kurangira ruko na Rugezi nayibashije gutegwa. Iyo tuvuga gutyo ni muri iriya sheni imwe ku bantu batazi Minembwe, nano iriya sheni ya Mitumba niyo iturukamo ingabo zisaplayinga zituruka Uvira zikanyura Baraka zigaseruka Fizi zigaseruka kwa Murima zikazamuka mu Rusuku zikarenga kuri zero. Iyo zigeze kuri zero haba hari amabarabara abiri, irize rikomeza rija Mikenkere rikomeza rija hano mu Madegu muri centre ya Minembwe. Aho rero niho babonera ibikoresho byose bagasaplayinga rero ingabo zose zabo ziri hano muri iriya shene yose ya za Karingi hejuru ya Karingi hejuru ya Bidegu hejuru ya za Karongi iriya hejuru muri za Gakenke, ubwo zibe ziturutse kwa Murima, zimwe zizamuka na Nyaruhinga, Mukoko. Ibyo bitero byakomeje bimanuka n'ubundi biza muri iyo mihana. Iyo mihana tumenyesha abaturage n'abantu bose badukurikira kuko iyo mihana yose yamaze gusenyuka. Iyo mihana abaturage bahunze, drone ziraharara zirahirirwa, nusigaranye inzi ishobora kuba itarabumbwa ntashobora kuyibamo. Barangiza ka movement gusa ko umugore waje kwishakira ikigori cyo guheza umwana bakamutera bombe. Mwarabibonye bushize twarabyerekanye by'abantu b'abasaza n'abakecuru n'abana bari byagiye kwishakira utugori babashije kuraswa. Ibyo nibyo byabaye ku munsi wa gatatu. Intambara yatangiye mu gitondo igeza saa 2 z'ijoro. Tumenyesha abantu kuko hari abantu bagenda bakajariya bakibaza kuko iyo propaganda yo kubesha ngari izotuma batsinda urugamba. Twebwe turaterwa buri munsi tukirwanaho. Ntabwo twebwe turahangaha kugira ngo dutere, aho batuye turahazi, ariko ibyo bitero ntabyo dukora. Ariko ibo badutera ku munsi iyo bataduteje baturutse ku butaka badutera baturutse mu kirere. Nimbe se twe tugaba ibitero, nitwe se twarasha na Gitavi, nitwe se turasa amaradiyo, nitwe turasa za university, nitwe turasa no mazu y'abaturage. Ejo bundi naberetse amazu 8 y'irundu yabashije kuraswa. Izo zose ni drone za leta zikomeza zitugabwaho na guverinoma y'u Burundi n'abasirikari b'u Burundi bakomeza bagaba ibitero mu baturage bacu. Twihanangiriza gose kugira ngo amahanga yumve ibi yo tubivuga ntabwo duhe dukina yuko gukina ku buzima bw'abantu ntabihari. Ubushize ndibaza kuko Croix Rouge yabashije kugera mu Minembwe. Munsi yageze mu Minembwe ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Babashije kubona ibo bonyine n'amaso yabo uko baturage bameze mu Minembwe, ahabashije gusenyugwa n'ahabashije gutera. Twinginga abantu kugira ngo ibi bintu bihagarare, abantu bagerageze bavyamagane. Dushimira abanyamurenge bene wacu n'abandi bose babasha kwifatikanya ku munsi w'ejo itariki 15 Brussels muri Belgique. Babashije kugerageza kuvuga amagambo yabo kugira ngo bakomanga imiryango berekane akarengane abanyamurenge bakomeje guhura nako. Dufatikanyije namwe, turabashimiye ku kazi kenshi mwakoze. Mwataye imirimo yanyu, mwasize amafamiye yanyu, mwasize ibyari bibafitiye akamaro kuri uwo munsi, ariko muza kwifatikanya natwe, muza kwifatikanya n'abaturage ba Minembwe, muza kwifatikanya n'uwo ari we wese ubabajwe n'akarengane duhura nako. Abo bantu bose turabashimiye kandi mukomerezaho. N'abatarabikora yeni ahandi hose za Australia, hoba muri Afrika, hoba mu bihe bihugu, muhaguruke mukomange buri muntu wese agende kuri authorities imwegereye, muje kuvuga ibibazo dufite ini wacu yuko kubaho kwacu kurakenewe. Ico cyumweru cyose cyaranzwe n'ibitero byinshi bya drone, ariho twabashije kugaragaza za rundu twerekana ukuntu bimeze. Nuko mvuze gutyo nimugoroba bamaze kurasa, subiyeho inyuma gatoya kwita ejo ku itariki 15 barangije kurasa muri Gitavi, nanone mu masaha ya saa 2 z'ijoro barasura bongera batera ibindi bibombe muri Karingi na Bidego. Nukuvuga ngo nta munsi wira nta joro rica muri izo yenewe yamaze kuba nka Kosovo. Nukuvuga ngo buri munsi n'ibitero. Ico cyumweru cyose cyari cyaranzwe kuva umunsi w'itariki 1 Croix Rouge yarayivuye hano mu Minembwe. Nta munsi numwe turaryama ngo buce mu gitondo drone zitari hejuru y'abantu. Nukuvuga ngo drone zamaze kuba akamenyero, iyo zitarashe inka zirasa abantu, iyo zitarasha abantu tuzirasa amazu. Ibyo nibyo bibereyeho. Nukuvuga ngo cyaci cyabaye icumweru cyose cy'ibitero z'ikirere bakomeza batera mu birindiro byacu. Twe no mu kanya ubu turimo tuvugana ushobora gusanga drone ije igasurika ikindi gitera handi hantu. Uko niko Minembwe abaturage ba
Minembwe barahahamutse abana bari batangiye amashuri bari bageze igihe kinini barahagaritse nanone bari mu kuja gukora ibizami za dissertation za drone zibari hejuru abarimo biga zikubita iruhande irundu zaza zirasinzuye abaturage abana b'abanyeshuri bari mu ikanisa arimo bigira yuko amashuri yabo yarasenyutse rero twingingira abantu twinginga Kinshasa kugira ngo ihagarike ibitero nive mu magambo ya seselefe yo gupfa kuvugisha kanwa ariko batabikora nibahagarike abaturage ba Minembwe bakeneye kubaho abaturage ba Minembwe bakeneye kuhinga abaturage ba Minembwe babafatiye ambargo y'uburyo bwose ikirere kirafunze amabarabara arafunze inzira z'abantu zirafunze amashuri arafunze amakanisa abantu ntibasenga neza amasoko ntarema nta kintu kirimo iyi crime iyayikorwa isi icecetse bategereje ngo hapfa bangana gute kugira ngo isi zohaguruke ivuge cyo twabamenyesha ibyo nibyo bibera muri Minembwe kugeza izi saha duhe tuvugana namwe nta kintu gihari hari abavuga ngo isabune iri ku idolari 20 zingahe cyangwa 50 bakibaza kuko zihari hari abatekereza ngo none ibyo ngibyo turabivuga yuko bihari nta nibihari nimbe hagize uboneka ako yoba yari yarahishe yibiseho kiwe nikashobora gushira ku isoko kakagura ibyo ubundi bizava hehe rero tumenyesha abantu kuko baturage ba Minembwe bameze nabi kandi n'ukuri tubatabariza isi yose kugira ngo igire icyo yakora yego Afande ariko hari aho twagiye tubona bandika ku ma social media bavuga ko ngo abasirikare banyu aribo bagavye ibitero kuri FRDC aho hantu nyine wavuye kuvuga muri rimwe ndashaka kugira ngo mbwire abantu yuko ibyari ibinyoma byambaye ubusa ntabwo tube turahangaha kugira ngo tubeshe ese ko twagavye ibitero uwo munsi kubera ko no munsi tudahe tubigaba buri gihe duhora twebwe twirwanaho n'ubundi nkuko mubize MRDP no kwirwanaho no kugira ngo abaturage bacu babeho natwe ubwacu dukeneye kubaho ntimugira ngo n'abaturage gusa yuko kino gihugu nimbe twarabashaye gufata imunda suko twicaye dupanga urugamba rwo kugira ngo tuzorwane imyaka 9 ariko nuko twashoweho urugamba rwo kugira ngo rutumare iyo rero hariho kugira ngo kumaraho abantu tugomba kwirwanaho kugira ngo tubeho nta gihugu na kimwe cyo muri gisi cyabashije kudufasha nta muntu numwe wabashije kuvuga ngo zenda ahaguruke abwira amahanga ibibazo byacu rero nico gituma tugomba guhaguruka tukirwanaho uno munsi kuba Minembwe igice kimwe nubwo iriya hakurya za Gakenke iriya mihana yabashije gufatwa umwanzi akaba hayasenya amazu yacu ariko igice kinini nukuvuga ngo hayasenya ni purusa zitageze no kuri 5 ipurusa 95 za Minembwe turacazituyemo turacarimo do protecting abaturage bacu nico gituma izo ntwara twafasha rero abatubeshera kugira ngo baje gusiga cyangwa baje kuronka iyo mikate yabo Kinshasa reka tubamenyeshe kuko twebwe twirwanaho ntabwo tugaba ibitero kuri leta rero urumva ko ibitero bikomeje kugabwa ku baturage hano musozi miremire ya Minembwe ari byo ku butaka ari bya drone kuko bivuze natwe turi abanyamakuru nubwo tubikubaza turabyumva kandi turabibona niho twibereye sinzi rero ijambo ubwira amahanga dore ko ngo bari basinye amasezerano yo kuvuga ngo ibyo byose bihagarare icyo tubabwira nta kindi tuhora tuvuga buri gitondo n'umugoroba tubabwira kuko icyo dushaka rama dukeneye yuko abaturage bacu baryama bagasinzira dukeneye kuko abana bacu biga dukeneye kuko tugomba kubona inzira zo kuja guhaha dukeneye imiti dukeneye ibyo kurya dukeneye byose dukeneye amasabune dukeneye umunyu dukeneye amavuta tidushaka kuko abana bacu bicwa na malnutrition dukeneye kubaho dukeneye gutura mu gihugu cacu nk'amahoro dukeneye kuba abakongomani nk'abandi bakongomani tukaza tujaho aho abandi bakongomani bashobora kugera natwe tukajayo uno munsi duhe tuvuga kantange ni message kuri leta y'u Burundi leta y'u Burundi na president Ndayishimiye ni kushaka kubanyamurenge ubu duhe tuvugana umunyamakuru hari izindi batayo z'abarundi zarayizambutse ijoro ko zirambuka zose zizamuka igice c'indondo izo zose ngo niki zihe zishaka wo plateau iri mwiki uretse kirimo abaturage bashaka kwiragirira inka zabo no guhinga no kubaho ico twababwira niki mushaka muri kino kirere turi mu kurwana buri munsi n'ingabo z'u Burundi ingabo z'u Burundi zibesha amahanga ngo zaje gushaka abanzi babo cyangwa kurindira Kisekedi umutekano iyo bagiye bakaja gushaka intera hamwe ziba na Redi Tabara bakava mu baturage b'abanyamurenge hora bamishaho ibisasu nibareka abantu babeho ico tubasaba na mahoro nta kindi dusaba kubaho dukeneye kubona byose dukeneye kubafungura inzira dukeneye ko abantu barya abantu babona amavuta abantu bivuza abantu batembera abantu bagenda bakaja mu bindi bihugu kubera ko bumva yuko umuntu ushobora kuba atovurirwa mu Minembwe adashobora kuba yogenda akaja kwivuriza ahandi ariko bakumva kuko bagomba kutwicisha bagende bamenye kuko kutwica ntabwo ari ayo mabombe gusa n'izo nzira zose bakoresheje ni bimwe mu
nzira za crime bahe bakora ku banyamurenge niba bihagarike rero murakoze Afande. murakoze